e bara ala kwa sosi ya juna tereti li mochala na ngwe tila kwiso ti ba akota sango ti na yanga ti kodro itenezoni gango na yatia sango ni ba alitia sango ni aiketonga so zianga ni polele gina ndapreso na mbege chindu kwa yenda sosi ya bateneti protection civile na sosi ya kina mbege ti vakati kaso so kina ti ba vaka utati batati bongi mbeni kapa ti mandangoye ti a wayenda service sosi aike ungochala kwa asi bale mene na nduni oku sosi aikisa kusala ndale ti protection civile na yati akite akodro komandati batati ti be Afrika ikiwara sango mingi na ndoni na yati a sango so beni na litia sango ninga aike ti kota wayenda ti ndokwa ti wati dada sosi aike bienvenue muni beya si a fananda preso na gbeleti a wagosinga so fadi ala eke kiri na peko angere ti a wati dada so si atene prepeye so ala dirini zukwe na wati dada ndani eke ti tene ala kanga lege na a ndingwa wati dada so si eke tambla na yati bata ti bongi nanga amulege na wabe Afrika kwa ti wara wati dada yamba asango mingi na ndoni na yati asango so ba eke aliti asango ni la asango ni na molongoni na litia sango so ndaliti kota timingo tere wala sommet France Afrique sosi abagigi na mbege ti Nairobi sosi ya kelikodoti Kenya sosi biati kodoti be Afrika Faustin Akonche Twaderanga akoka pana yani si lo mungango isoka ti tene lo sara tene mingi na mbege nika izile gina latima mbege ti tene ti lo na yanga ti Hippolyte Marbois sosi ya kisa kusala ndaliti sango na mbege ti yango tibia na tongonda ti kota bombiso agbia ti kodro ti Kenya William Ruto na ti France Emmanuel Macron nga na kota wakwaso ti bendo gigi Antonio Guterres atombela nkango na ndo ti fini nkobo ti kusala ti maboko na popo ti Afrika nga na kodro so ti France akota bungo liso aluti mingi na ndo ti tene ti siriri nga na sedo ti tene ti fini nkobo ti sango kusala na banda terre tene ti seni fango yaka amasika nga na kusala ti maboko na maboko wala dengo buze mbage ti apikango patarani ajiji lena akota a mokonzi ti ndokua ti dengo buze so abatonga na esi alingbi ti tene agana a fina masini wala gbakuru ti kusala si alingbi ti tene amai na lekerengo sese ti Afrika na mungo tene chilo pia ti kodro Faustin Akonche Twadera atombela ti faso tambulango yamba ti azokue na sese ayeke kozo kapa ti maingo si bia ti kodro atombela na afumbalo ti tene amo maboko ngangu na afungobo so si ndokua ti Union Africaine aza na sese ti tene amai siriri na ya ti Afrika lo fa lege so lo ye si Afrika alingbi ti tene amu ti tene awara sedu ti nga alingbi ti tene abata nene ti lo bia ti kodro Faustin Akonche Twadera afabiani so bumbi so ireni Africa forward so alundo ti tene abagigi na Nairobi na Kenya ayeke kota balabala biani ti tene sese ti Afrika awara siriri agbuli na ndo ti kekereke ti lo beni sangoni na yatia sango ti so kundu so si abatene ti lekerengo gere ti Forum National so abatene ti kamingo popo ti dungo so si abagigi lani na ti londo lani na lango baluse na use ti si na baluse na uta ti nze ti ngugbe so si alondo ti on si timbe tere na ndapreso na mbege ti Fondation Cri de Cœur d'une Mère na gbele ti kojo mama ti be Afrika wogbia Brigitte Twadera sango ti Bertrand Bubanga na John Bambaras na tere ti wogbia Brigitte Twadera Pierre Somse ngbemi gbia ti sini nga wa badalezo ti berbera ti ako kozo mama ti kodro wogbia Brigitte Twadera sa tene ti kiri singila na zo so ake na ya ti kundu nisi asara kwesi bumbi ni atambla na legeni bukuta bumbi solani abatene ti gbotongo popo ti dungo na be Afrika atambula nzoni lo so lo ke na li ti kundu ni afandu so nda ti bumbi ni na ti avril 22-23 isa me kota bungoli so kota bumbi so irini Forum National sur la planification familiale en République centrafricaine et tona isa bumbi so akendoni ifa ndati a résumé ni na kotazo donc ni la si mum singla mingi na madame Brigitte Twadera soit que Robia ti kodro so yida ti tene isa réunion ti te fan le pekoti akwa so sara akendani la si mu singla lo mingi et mu singla nga na honorable Dr Pierre Somse soit que l'année ministre de santé so muna iwango mingi si sara nga na forum so donc forum so to so inga
na petit forum recommandation mingi quoi que mingi so population so galena muti tene gouvernement voilà ministère ndende voilà société civile sarani akendal ti sola si ibuli ezana se sembeni comité sarani comité de pilotage et comité de pilotage so bien là kandoni et na beti comité de pilotage il y a un comité technique soit qu'il y a technique soit ça de quoi ça bombe ni quoi gagner façon avec beti comité de pilotage dans mon décision ça gona yene avec beti bia ti kodro ti tene amu kota décision ti tene quoi ti botomo popo ti dungo na Centrafrique à Tambla Yamba si ikai kwacha mama soit que kui na dans ti kirikirizo beni sangoni na yatia sangoti so aiketi so beni kapati manangoye aziangani gi biri na gbatati bongi ti ala sosi aikesa kusala na mbegeti ndoko asosi abatene ti rokotongo ngombe na maboko tia zonga na litia ngombe so ndurna ke comnalt ALPC abagigi na mbegeti ndo ti tango ndombo ti 20000 place na gbatati bongi a kusala ti zingo yanga ti kapati manangoye so atambla na gbele ti Benjamin Saragaza sosi lo ke ministre coordonnateur ti comnat ALPC sangoti shela penika ngana rock chapa ndachi kapa so aike chikiri chimu ngangu na azo so aike sara kwa na ndoko aso aike kangalege na asionile chingombe na yachi kapa chifango yeso ala so akokapa ake manda ayendende so awa kode kwa aike fanala mokonzi so abando na ndochi komnat amu oko kapa so chikiri singila na appartenir so amu na ala mamboko si kapa chimandango yeso abagigi soit la balle au pied, le représentant du cas, soit à partenaire, soit de connaissance de recherche, on a signé un accord de partenariat, si le cas, si tu veux, fait un outil, un soit comme on va dire, un outil, documentation, identification, qui a arme illégale, qui a un groupe de sources, ou activité qui sont qui deviennent à la ligne à comment petite il kanga les bon azuli nous tena para pour frambram pour acaso sou a casa kwa ya ti konnan sou iri ni tena comité GAM de gestion des armes et munitions et à cause de ça quoi mingi par exemple le peut tenir so embargo so asini so akamanti kwa javu wala ati kutakamba tiketamba na yata kor ni kwa wala siko fore na siko anusina yani asuti polisi donc finali de ça quoi si itaso akatimuna la amena kode kitene ala kipokotia ngombe sosi akikiki ngombeni akuni ala afrika ngombe so alondo na kodro toso ingango itala ko nduzu parce que ala ke warate ala ke mandana ya tila ngota so amena koteti kwa titena kingala na ya ti ingo ke koti ango de so atamba kiki titene ikanga legina même si ikanga ni bien fait mais au moins inga doit sa londo kodro wa aya so titena diminuer tamba parce que ngo ça na bingu asangwa ngala kwa tigwe na ndo dalimoti kodo tibe ya Afrika aike gina ndapre sosi azianga timbeni kapati manango iti ala sosi aike amwa konzi sarawisi ti sosi aike sa kusala na mbegeti protection civile ndani aike ti tene afaina ala si atoko ala na yati akiti akodro komandati kodo tibe ya Afrika ayini kwe atambula gina mbegeti ndokwa yendani sosi aike na mbegeti kaso so akina tigbavaka utati gbatati bongi a matanga ti zingo yanga ti kapati manango eso atambula na gbeleti Frédéric Wagonda sosi loke wainda kubuna ndokwa gbengbia so abatene ti yati kodro sangoti Martinez Gayonga na Roland Mandekuzu
zingo yangati mandango eso atondani na atene ti mungo singila so ayeke lo so lo ke ya pakara sous préfet ti Bangui centre atene fadeni sina pekoti lo aduti fade akota tene so directeur général ti protection civile so na ya ti tene ti lo kiri singila mingi tene ti angangu so alondo na mbage ti gouvernement nga na partenaire si ayeke mu lege ande ti tene tongana mandango ye so ahunzi atoka ala kue so amanda ye na ya ti akeke te kodro ti be afrika si lo mu nga lege ti tene mandango ini ayeke ti dimanche use si ala so kuâ yeke manda ye ayeke kangi ya ti ala na ya ti agroupe ndendende si lo mu nga lege ti fa aye so atene abâche pédagogique so na leni ala su akota mbeti so fade ala yeke fa na ala so ayeke manda ye na ndöni aduti wahinda kubu so lo ga na yiri ti gbenyon gbia na ya ti tënë ti lo sepela mingi nzoni ye so ala yeke sara na fango ye na ala so amû ala ti tene atoka ala na kete kodro ya ti be ti si mingi so gouvernement kota ti mu na mbi lege la so ti mu na mbi responsabilité e responsabilité fe ba yeke ngangu mingi lo ye dat mu na ti continue na mbi lo ti amba ti la so ti ga tongana wakomonde ti gue ti fa fa tere ti amba ti e ba gouvernement mu na ye la so lege lo mu na ye ngangu kue ti te négocia fa ya donc e yeke gue so à tout moment effectif ti sa répond na mbage ti gouvernement e yeke sa répond na mbage ti direction générale ti so lo tokeye ka tongana e yeke na kpale ka so si ahondo ti e yeke sara ni e yeke remonte information la kue ti tene asi na mbe niveau so si ape ti tene na mu maboko na mi ayeke nzoni e hinga e tene na peko ti mandango ye so fade ala so kue ayeke achef service ya manda ye ni ayeke gue ande na ando ndendende na akete kodro ti ye ti be afrika so atoko ala da ti sara kusala nga ti fa na lege ti kusala ti ala anzoni ye so ala manda ndali ti ye so airi ni atene protection civile mini sangoni nga ayeke ti so kota wahinda kubu so si ayeke na ndoko agbengi gbia ti dengbo buze jo donné wefio alondo ti tene agoda na ndapre so ti fa na gigi polele site internet so si ayeke ti guichet unique so si aba tene ti dengbo buze na kodro ti be afrika ndani ayeke ti tene aya pu kusala ti ala so kue si ayeke awadengbo buze na kodro ti be afrika sango ti janin lakue na ya ti nzoni ngo bo ti kusala so ala za na sese kodro sese ti be afrika na bembe ngondo na ndö ti agia ti kusala so lo yeke sara ni tënë ti maingo ti awabe afrika na ndö tënë ti commerce amu na ngangu ni tënë ti bembe ngondo na ndö ti akunda nga na agia ti kusala so si awa dengo buze ayeke sara ni ngungwi na ndö ti tënë ti gbanda tere ye so alingbi ti tene asara si nzoni mango tere aga na popo ti ala so si ayeke mu mamboko ayeke debuze nga na ala so si ayeke awabe afrika so ayeke gue ti vokungba na tere ti ala azu ayeke na kodro wande aussi même na ambeni azo ayeke so ayeke duti na bambari wala bango aso salte ti mbaka ti tene créer entreprise ala lege ni ayeke dabe mbanga ti so site ayeke dabe ayeke ni la si na lege ti effort so si ministre commerce asara banque mondiale amu mo boko ti tene guichet unique azi site ni so tongana mo na leni mo wara information ko tongana mo ti débouser ambeli ti yensi mo besoin ni wala kusala ti yensi guichet unique ayeke sara donc so ayeke gemini cause face ti kusala ni la donc gouvernement ba ti si pika patara na pune ti tene jusqu'à dématérialisation so si wala moko na bobo wala moko na bambari moko na mbage ti busango mbage ti pawa moko ti ngbaka mo créer entreprise mo senge donc kusala ni la alunda wa yiki na facile ke mo site ni so na prepona de fadi bona face so si mo kesara kusala ti mo besoin ti mo déplacer mo gana guichet unique si mo zi entreprise mo mamboko na mamboko na ai compete ngurubi amu jendo ti sara kusala ngangu tënë ti commerce si awabe afrika alingbi ti ba nzoni apekoni lakue na ya ti asango so bungbi ti ala so si ayeke agui ti kodro ti be afrika alondo ti tene afa na gigi polele biri na gbata ti bongi pialo ti ala so si adiri ni sur smart nda ti pialo so ayeke ti tene amu lege na ala kue so si ayeke agui ti kodro ti be afrika si ala gue na ndö ti gbanda tere yamba si ala pika singa na amba ti ala so si ayeke na ya ti dunia mobimba sango ni lakue na yanga ti janin lakue na nzoroko ti bongo ti lenduzu siriki na go ti ala aguide catholique ti kodro sese ti be afrika azianga ni yamba ti pialo so adiri ni atene réseaux sociaux wagbanda tere ti mu lege na amba ti ala ti sara kusala nga ti hinga ye tongana ala ti kodro wande
akina beti amama tene sosi mungo tere na a kusala ti ndoti banda tere alimbi ti tene amuma mboko na gboto kota nzara ti a guide ti kodro sese ti be Afrika ti sara kusala tongana amba tala kwe na ngoi sosi amaseka ayeke leker tere ti ala wara ayeke na ngia na be ti sara angia na ndö ti gbanda tere ti pika asango nga ti tene ala wara atënë na ndö ti amba ti ala so si ayeke na yongoro lege mbungwi na ndö tënë ti amaseka so si ala limbi ti sara kusala nga ti mu mamboko na kodro ti ala na lege ti ala so airi ala atënë amolenge ti nzapa i wara kete kofo asara kutu o ta tongaso so si amulege na i so si yeke amaseka wali yeke akota wali so yeke sara kusala na amaseka wali so yeke sara kusala na ndö ti mbeni kota mama ti so atene association mondiale de guide éclaireuse so si lo balo tene ala so kuâ yeke sara kusala na ni ayeke nzoni ti tene ala manda mbeni ye mingi so na ndö ti ye so atene internet so fade so i ba amaseka wali ayeke utilize ni kirikiri na ti ambeni asara ngwa ye tongaso ayeke tongaso si lo mulege na i si i nga wani i kokapa na ya ni si wara kete kofolo so si amulege na ye ti tene i fa lege na amulenge na lege wala si ala ayeke utilize ande internet ti tene ala sara na kusala ti ala lege so si e mu ti tene e gbuli ti sara na kusala ni ayeke tongaso ayeke kita maboko so yeke wara yeke gi na kita angu ti zangu na ya ti aye ti asinga meni na ti ordinateur ti tene amolenge ni ala wara ye so airi atene connexion e i yeke fa lege na ala ti tene ala hinga ti tene ala utilize tongana ala utilize ni nzoni ape akiri ti ga ambeni aye kirikiri ayeke tongaso si e yeke mu lege ti tene i fa kita gere ti ye so mbage na mbage tongaso si amaseka wali alingbi ti tene ala wara ngangu ti tene ala sara kusala ti na ye so airi atene internet tongombela ti mbila so na mbage ti agida ayeke ti so ayeke mbeni kusala ala e tonda ni awe tongana ala ma ti sango ndo ti tene ala ga si tene ala manda gere ti ye ni ayeke nzoni ti tene ala londo tongana ata molenge wali ti be Afrika ti tene ala ga ala manda gere ti aye so si ayeke fa na ala ayeke mu lege na ala mingi ti tene ala mai na ya ti kusala ti ala ti acitoyenne wala akusala ndende so kuâ ala ayeke sara na ya ti be Afrika na bango gigi ti bungbi ti guide nga ti kusala ti ala ayeke ti tene amu mamboko na afomba ti ala amaseka si ala lingbi nga ti tene asara si dunia amai ague na lini mbeni sango ni nga ayeke ti so mbeni kapa ti manango ye ti na ndö ti tondo so abâ tënë ti bembengo ndo Afrika ahona ya ti akpale ndende so asara si amolenge ti kodro ague kirikiri na nga asara si akpale ti tengo kobe na yere abâ gigi mingi ni lo so nguru gbia na abungbi so ayeke mu maboko na lo ague da ti kiri tënë na ndö ti akpale so na ti bembe ndo lege oko na azo kue so si ayeke tiri bira na akpale ti tengo kobe na be Afrika ayeke na gonda ti kapa ti gungungo tere so na kodro ti gouvernement na a partenaire so ayeke mu mboko na lo na mbrimbri ayeke banque mondiale azia na sese mbeni kapa ti kusala so si abando na tënë ti sécurité alimentaire lege so si awa be Afrika lingbi ti tekobe nzoni mbrimbri na mbeni la i wara tere deja na lizia na sese mbeni kete kungu so adua ti bando na ndö ti bembengo ndo ti na ndö ti akusala ti kobe ti tengo ye mbrimbri na ya ti kodro na ala hinga na kodro ti zoko oko na ndoko akoko ayeke sara kusala ni na mbege ti na aye so airi ni atene adonné na information ni abongbi ndo oko ape si la ni za na sese comité ni na comité so za sese andoko ti mbege ti gouvernement ayeke da na andoko ti mbege ti aita ti apartenaire ga ayeke da aussi si laso i kiri na ti langu use so ti tene i fa kode kuâ na aita ti so lege so si i lingbi ti bondo donné so kue ndo oko wala atene kue so abâ tënë ti nzoni tengo kobe na ti kodro ti ndo oko na lege so si ala yeke ma tere nga ti tene ala sara atondo ti akusala ni si amu lege na gouvernement ti tene asigi na akode kuâ i ku ti tene azo kue gbu mandango ye so na be ti ala oko na ala pika patara nzoni mingi ti tene i wara nzoni akode ti sara kusala angba ti ita so alo na kodro wande ti ga ti fa na ye akode kuâ so ayeke nzoni i nga i fa na lo tongana ye si kodro ti ayeke sigi gi ayeke tiri kabira ti sigi na ya ti anzara e dabe ti ala so nguru gbia na andoko akue so si ayeke mu maboko
dali ti pale ti tengo kobe ayeke gina ngangu kue ti kanga lege na tënë ti nzara na kodro sese ti be afrika. Lakwe na yati ya sango so ndali ti tene a kanga lege na akpali tia wati dada so si ayeke undoni na yati gbata ti bonginga ti tene kanga lege mata na atene ti andingo wa na yati gbata ti bonginga kota lo so si lo yeke kota wayinda ti kete ngoi ti ndokua ti wati dada so duna enerka bienvenue Moni Beya a maboko na mboko na ndokua ti sanduku nginja ti dunia mobimba a pika patara na nda preso na awa gosinga ti fa kiringo na piko angere ti wati dada so si ayeke prepeye so ala dirini zukue na wati dada sango ti Junior Prince Maliavo ayeke fini pupusi aya amolenge ti kodro sese ti be afrika na ngoi ti meni ti ngilo tere na awa gosinga azo so ayeke bando na ndö ti ndokua ti tokango wati dada na awa be afrika ala fa tene angere ti wati dada so ayeke peye na lege ti aconteur prépayé agbota ti kere na gbeni so akojo futango ni lani ti branchement monophasé so ayeke saki bale ako na oku akiri saki oku si ti triphasé ni so ayeke saki bale use akiri saki oku bienvenue Moni Beya so ayeke wayinda ti kete ngoi ti ndö ti tokango wati dada lo fati lo tene sarango akusala so amugi lege ti tene awa be afrika kue awara wati dada si ala kiri nga na tene ti mungo awati dada na lege ni pepe na piko lani na nzeti novembre 2025 i tonda ti tene i kiri na wati abonnement ti enerka na saki baloko na oku ti kamba use saki baluse ti kamba osho na poko ti so ina banque mondiale kiri encore imatere iunda itene ba gongo na yeso ni so agwe yoyo mingi pepe aungo ti compteur so ikena ni so e mingi donc ti tena duti un peu a boto azo mingi ti talaga sara fini branchement ikiri encore ikiri na ngere ti yeso ni na poko mozusu mo ti mu wati dada na ndo ti mo ake saki oku et brasi ni so adwati on peut ake 50 mètres. Donc on a 50 mètres, ça veut dire que mon doit compléter Mbegeni. Mais à 50 mètres, à gana mon poteau, à gana mon compteur, à ça mon branchement ni quoi, na saki okuni, que ça soit à Kamba Ouse, que ça soit Kamba Osho, Ngireni à Egiako. Na langoti lundi commencé ni donc azukwe a petit gafa de saga fa bibechala na ligeti sala iti muati dada yeti sara kwaso kozoni titene ikanga lege na yesa ere atene a branchement illicite na yati quartier a branchement so asa na yati quartier a kambani akena lege ni pepe donc ikanga lege nani titena transformateur so esa na yati abata oko na oko a u a dutinjoni titene tonga i voie fini transformateur parce que yati alango saga ike voie fini transformateur a lingi titene iguna wani agunani na yati quartier au lieu de remplacer Giaso Abuba a été étendre réseau ti enerka na yati bata oko na oko kiringo na angere so na piko agagiti ngangu na kwenda kusala so akiba gigi na nduti tokango wa ti dada na legeti ala so akina danzi nga na legeti awa so akina mbageti bwali si akapati tene awa be Afrika limbiti goti futa yeso akigagi na yati ayenga so akiga Beni sangoni na yatia sangoti so aiketi so bumbi so si adireni toadera nouvelle génération so si na lini kota wayendani Steve Kaimbanga na maseka so si a yedati un pekoti bangondo ti biati kodro Faustin Archange toadera agodana kotanda preso ti tenazi a zende na tereti a balabala so si aiketi kudukunga na ti Barthélemy Boganda sango ti Majorine Gongo Aikembina yengu utasi abagigi akusala chukwa chikodro na ligi chibangondo chi bia chikodro aiketonga susi angbala ko chitambula na yachi bata chibonginga na akite kodo so angogolo a masika chibumbi so ayu a gilet verga na atisho bleu boka na maboko njenje bale na tereti coordonnateur chala chizi azende nando balabala chibuganda so ala tondani na kilometre 5 si ala unji na begbata ema bibecha la so akokapa na yachi kusala so
Wadera nouvelle génération TG. Commencé ça quoi avant investiture. Bon là ça là-bas TG Sigapé Athénée. Vous dites TG Tiao. Ni les sensibilisés en bas si t'es londo. Il sert à quoi? Tu contrôles, si t'es contrôlé à du propre. Et puis si t'es né, t'es dans ça là, on a ça vacata là. Ça c'est là tout quoi c'est de qui rappelle. À la bas tout pousso, à Zaso, si t'es né à la Bumbia Zende, à la tout puta. Ni la lasso, il décidait que t'as zotine de tuer. Et le oui, si t'es né commencé, dans kilomètre 5, jusqu'à si t'es ici dans point 0. Si t'es tu contrôles, quand même propre, il est une fanazo. Ça la déboule, si t'es jatia. Puisque nous t'es dans la route, quoi, si ça, mais minga minetia kusala na magei nile unda na bege sala titene ala ganaye aeto da tuku abale arato ape et puis la fosi da boué titene to so si imusibie gba ti sa kusala ni na ya ti kontroti la so akesa mejape azo abakene yeso isara so akechi buba pe isara ti Beni sangoni ti unjingona ni so sake sangoti kodro wande na tia sangoti so eketi so kota chimingo tere so si a dirini Africa Forward so si aike kodro ti France ingana kodro ti Kenya si alekereni a kondani gibiri na gbatati Nairobi so si akeli kodro ti Kenya so si na yani a batene mingi na ndoti dengo guze si na poponi a biati kodro a balota ngana anguru biati doti dunia bakwasi akoka pa na yati kota timingo tereso si na tereti lo so si lo kigbati kodoti Franzi Emmanuel Macron gana a ti fomba lo so si aketi kodoti Kenya William Ruto Sangoti Junior Prince Maliavo Timingo tereti agbiati kodronga na azuso aike debuze na kodro seseti Afrika na kodro seseti Franzi so abagigi na Kenya na Nairobi akondani gibiri na pekoti akojolangoni so amulani ngweti tene akuta zuso aike na liti ando kwati dengo buze apika patara aike gibiri si ayeni kwe agodati kanga daliti amena nzoni mungo tene ngati pengba ateneti lengo songo na poputi kodro seseti Afrika nga na kodro seseti Franzi na Nairobi danga so akanga di na amungo anzuni ateneteneti kodro seseti Afrika so meni nginza so asara ngundangu baluse na ndoni kota tinginza so akitambua na kodro seseti Europa amuni teneti tukango angu ngana awati dada ateneti numérique ateneti batango bako na legeti économie bleue teneti dengo ya kangana teneti seni aike gina ndotia sango sosi ya sango ti la kuiso akondani na ngati kodro ikiri singina na kwa sosi ya tushate li mochala ti ba sango so ya kwa la londo pepe teneti na yati meni penzengbonga asango so kwe na ngati munzu Franzi